Right, iwe umurebi witu wankore media nyongera kwakira no kusimira kimwe eco kora necamani kushanga no tureba no twaja no subscribinga utakachikoze subscribe to our YouTube channel ahando beno rebe birunde nibanyeta Beazini ZDJ Serebu Wambara ninye nkubani nkusya uburi kimwe cyo kwenda kureba ningashe cyo kwenda kumanya ninjangu gamba no guserebu wawe owamani politics education entertainment business wise health wise byona ntubantu bikurete hano yari nkore media TV kandi tubantu kujanga turugaho murembo rwambara nimwe tukuba turi tusharamu kujanga tukuretere ebintu by'amani rizoba turi still entertainment kandi twatayiso mushawamani his event organizer ni promoter kandi naza kuba naganira munito natugambira bikwatina entertainment bikwatina no kutebekanisa events nebindi nkebyo sebo mukuru twakwakira nashira mwe baraba ankore media amazina ni Kato Kedson the manager wabeshongozi nkozene nabo bwire buringwa onkatukija twateganisibwa mu rwire bwa corona bwa stahirire sho twazemereza nkuko babirino bagendera abiragiro bya muzeyi konka ankore media nimbanza kubasima ekimo gukora kwenda kutungura abana ba western mazima kutwaraza hamwe na Uganda yona mazima n'ikirungi munonga we bari munonga twakwakira eje ninkore media nebanyeta Beazini ZDJ Serebu Wambarara so wa tujori event organizer or promoter or notegeka events generally yes ntwendo turabire mu company yawe ni yeha no how do you run your business yes nyowe papa sere okutebekanisa event mu western my target was kugira ngo abana ba western talent zabo zikure kare nito tumanywe omwihanga Africa tumanywe bagire ngo western n'abana bakumanywa n'ikirungi washanga ngo mweshongo zero kusingayo narwo mu western omwihanga yona ugashanga talent z'abana umwe umuntu naine talent konkabara kikwataho atoshanga talent ye yafa itashika hakwenda then nito abana aba talent zitu babeshongozi twino kwebe nkengamba yari izoba okwebereramu ekizo byinshangire bine ne babesingira kintu kimwe nyondi yo mweshongozi ndi mu studio kandi ibintu byone bitukora right now mwihanga they go hand in hand with money talent go hand in hand with money if you don't have money your talent can't develop of course kubano itaga studio no bagishashura no itaga video no bazishashura so twine kweberera mu twareba ngo twaba turi mu kweshongora ushange ntukora gundo murumo ya twaba turi mu kweshongora usanga ina kandi karamuka kutayiza sente na no kweshongora nako kuryaho kugira ngo supporting kweshongora konka washanga ngo tegerize show ukaterekesha shongoro kimwe kikakwata yo murundu gumwe nikibanje nikutera hanse munonga n'ikindi twine kumanya ibyo shongore bitkweshongora ibyo shongore bitakwa murembe ebyabantu bari kuzagumana bahurira na twaba twarigireho ikaba asset y'abana bitu kutari kweshongora hit o kamara umwaka ikagaraka ikanga kurwa nyowe kinshamize nimba ndiyo ko mu club night za Kampala usanga bafutera kamabare gasasa charity for sure no reba ngo no hura washemerwa mu cyakwataho ukiyo munyankore urakobana tureba ubana turebera nkayihono ba Kampala bahiriyanga ware no hura cyakushemezaho kuboroka hurira bateri irakari yawe ya n'ikindi for example niza kubahereza mwine kugira ba menta banyu kamanyote ninyeshongora konkani following nanka ninye nampikare ngo rwananka for example ngogo mwana ogomushija nanka Ken Rogers ahirize kufa recent by the rest in peace mu corona wo feira myaka 8 na gumwe konkani tekateka music ye account music it will be there for life tukara kuza kugira ngo wija wayishongora icyo shongoro kimwe cyaho ondijo umuntu ubona kwereza wo kureberaho niza kwereza ogumu wayito mu Uganda awito mu Uganda tumunyankore ngo mu Uganda for example Madux yono ma film zinga iza Madux nanka video zinga video nemwe konkano reba right now no umuntu uri kubasa kuza kororo no kubasa kuza mu Serena akakitera rwenka akakipande kandi Serena yone kijura kandi byishonguro ye na marubwire taruna kisiya so ntenda tukore tutyo tumanye ngo turi umuntu weshongore kiragomeho mpaka utari kweshongore cyeshongore cyumwe ukargo for example ndijo umuntu wensi yone kumanya ugumu rakedu nunjya mukarebe cyo yakozere nubwo areza hi will be remembered
as his song. Yeah. So twine kwebereramu tukareba ntukoraje tucyetaga shows mukakwataganaje mukataho gap yabeshongozi ngo kumukwemanya ucubine show ketana kaka kweshongoreraho tukushaba kasente tukora ki ukareba ngo numwebereramu ati ni wihamu kikagire cyakuyamba konka hati no shanga mwinire nubwo abeshongozi mwenka to kwenda nanka kukizeho kandi n'ikindi tuyino kwikireza defeat kuko kwikireza defeat okopa yemerogire turege nankiza konka kureje no za radio stingwenda ukurogota imiji namazo nakukiza konka two kujuta nankiza kibaje konka kuno bino kwepinga ngo rege yar hari atinkuza umushike omwiyeho bwenge nakikorata nakikubata ushange cyabaje. So iwe no oine yabeshongoza abo kupromotinga ninga notebekanisa shows zonka abeshongozi bona abo mu western ba upcoming okukira nuba kwa barasta charge abo bahaba ba legend because umuntu naje kwemera jato rasta charge ngo akahwama manya kimanya no rasta charge beshongore batire nibyija gumaho mpaka however much mu western twine problem y'abantu abatakunda talent z'abana ni abo nimbahiga kurira ngo nko mwana ari munayesongora ukirukanga ukamwihayo ukamuha support inkedu kugira ngo umwija waeraga wazombara wagurira abantu amarwa gakushikana imitwara 5 uvuije imitwara 5 wagiteka umwana na kurira za audio ubaje mu mwihayo nyeje karagumana kwijuka no tutandike tukore bintu eberemo muramwa tufahi hangari yitu tufahansi yitu tufarka rokarungi yitu nabandi barija batugambeho ati mno ukatandika ryari kore ibintu ebi promotinga no kora events kuna Amazere University I completed Makerere 2019 before stegerize graduation etakashikire nyuna atandike byivuro nazo mu western twakora shows nyingi ziri above 100 abeshongozi twicerereza namu tubampenda ati babiri tuza twakitira umwe numanye mbere umwe tibyakwata yoje umwekesho nguruti abantu injura nkayagwa tubakwenda ngo sente zitu mwe nareba kibarije kandi bacenge mbera nashara mugumiza muri nkora nabo tujya twateganase bwa corona aho yastahamu natwine kushabarhanga munonga bwaka karwire karamunikija ngo nobora kandi tukakerinda nitwe nk'abantu kureba ngo stakagaruka gihena kuba corona itwaze gihena still so ukashanga twabaje konka katandikantyo burumesho ngo zaba western I think abinji twakozere nabo kandi abana n'abaresere for example nka zinganurenka ba Scorpion ureba ba Elvis ureba ba Migaton twire nabo ba Exit nakozere nabo ba Rasta Jazz ba Kazire Patra Charity bona abinji bona nakozere nabo bamwe n'amazina ni mingi nakozere nabo ukuba kwataraho wamukora show ye yo ukamwihira muje ati no wampromotinga kandi naba yafana nakasente promotion it doesn't mean ngo mfutwaro wawe nkubiki ushange ngo mbikire nuryo wanje ninkurisa nkurebera no njo kingo bagambira mwebereremu kandi umugire family ushange ine family inovunanizibwa kandi batababiha ngo kweshongora njetaga okunyamarwa mingi ninga shokure sinjaga nyingi ngo numufuna vibe no okweshongora nekintu kirungi munonga neri talent konka hati abandi nibenda bagiteme iswaga renge kandi akasenta kumurihemu mukakoreseje mukinvesting ahantu harungi kwenda nyinja kare usanga uri umweshongozi konka n'umwana wona abasa kushoma n'umugazo yarwana abasa kuraguzibwa usanga batabareba ngo uri umweshongozi ashi nanka katera amabare marungi konka kanarabaho haka no muyayika katine nacyo kurya karumunatege ngaro no ibyo tukubyendo mu ankore so watudira ngo katandika 219 Wise University ari umuntu ari kubari uko ari munatureba ko ekikwereko kihangera ho murimo ari umuntu ari kubari uko natura tumurimo nkogwe kunaza kuzagutahamu ninyitaga cikwingana ibukazi ukiyahe capital ati ubwo murimo gutahamu icamana munonga oyine kuba urukumanywa kandi oyine banywano bawe kandi ukanywana nabeshongozi abeshongozi tubara ku charging for long tubara ku wano bamanyamu kwatagana kandi oyinemu there is what we call
when I was doing history bakaba tuza bwa cy'abajungu bizuru mu ihanga, we have what we call love for adventure. Yeah, when you kuba ine kibakwita love for adventure, kushanga no kunde kintu with your heart, the way it is no chikunda ukiri kwehayo no kwehayo chikweta gasente nyingi. Make sure that you know tiko kuba ine nkaka sente ni wonko kumusija wakwita na kumishunguza mu muganire obo ine cyo ramurise obo mwinire transporter. So omuryecho ko watandike ni show ki wakoziriho kusinga yo buhango yamana kakora show kane korwa itojo ine ntungamo tukagikorera mu kishayi twaza umusharaha bay concert yabire rya Rasta Charge. Iyo show ikagira abantu bingi konka kandi ngikorera abantu bakaro turabihire sente nyingi za interest tukagira show kikagate twazi kereka karakazire na charity anaba oxygen nawo bakakora yo show mpango munonga tuja twazamira mahiru twakora yo show mpango munonga tuja twaza majipu twakora mu show mpango munonga. So shows ni nyingi zibizire niziba mpango munonga konka tinkwenda kwebwa ya the western tabakufa munonga kintu cya kwimusya talent z'abana koza abana abo baba takwebasa konka hina abantu munonga buntakuza kwebwa bagerezeho abaremireho. For example nka Demswaga is everywhere. Yeah, Demswaga is everywhere. Omeno usanga bari yone ubwo no mwe mbitu gukora nawe omungore media munonga. Very good. Natwereza support ya man. Natambura buri hamwe atoroku. So nawe tinkwija kumwebwa basimira na radio zitu ziri around inoreba nacho ninyenda irakeri ryano shikari nacho kanchi bahige nachifunire. Radios, TVs ezitu ino mu Western, they should focus byeshongoro by'abana ba Western. Nurwereme rwitu ndwe twazarwa umuntu rwabashwe kuritwe bama witwe batatitwe babrazitwe n'abarija nabijikuruza bitu. Wagamba cha radios na TVs no shanga no mu Western Uganda presenter ya radio na herezo mu runyankore atiza prayinga cyeshongoro cyo Ruganda. Atawa pringiche shongoro cyo Ruganda. So nabo kandi abana barya bine music, abana bitu barya bine music namwe babara barumunabe baryaho baruhu takabasa kwemerera kagamba ati nabeshengereza to do this and this takabasa kubakwataho natera ibyo shongoro by'abaganda ufutekeje ngo cy'abaganda it is country wide now because umunyankore nagira icoro bwe cyango no cyendeze nkoko yawe. So twatereho abana buri muntu omukubasa kwe then tukamanye kirije of course tubakwatereho kandi nabo bebereremo so nabana beberere n'ikindi ni mpiga abategeki. For example gumana ninjira kumuhurira president wa Radio West Patton Grace nandatu atungure talent yeminyeto y'ibyemizano first and foremost tugishara 5 MK none umujamo gwayizireho no gufutungura talent no gufutungura talent zibeje tubeje standikira aho kubona bagira ngo emiti yabe kuziretine mitomito etubire tunchuba kitaro tukashoma twaiza diguri tuzahanikire konke mirimo tero imirimo bwitaro huka tukurese talent zitu tuba twine kuje hanjira tukuraga turabira mu talent tuhanjire talent zita abantu bona barebe turuho. Ikindi kizibu cy'incare baba mu Western Uganda watujore or promoter kandi no investing mu talent. Ekizibu kitwina mu Western Uganda titwine ba investors ba talents abantu bakarujeye kugira ngo bate sento mu talents nko kutukureho mu centro tinkumanye abana tibine talent baha tibaka bamanyire ngo bari mu ninga tukabwine bantu bo kukimanya ngo nitwetaga investment ati nintekateka aranga ino kuyahangire ibintu bye tukire kumwebwa nawe noreba ankore ntukore ibintu byitwa konka turusoro konka tubukora so talent tuzini konka tukwekunda nico kizube kitwine noshanga nka umuyimbi wa mani yarugokwe yizo muri mbara baza kumureba azana byakuyimba n'umwana waha katerekeje ngo rukine meaning konka kuriya yateka ukivure cyo tuba kumureba. So the problem we have in Western turukwekunda kandi nagambana nabeshongozi nabaza nacyo bagambiraho beshongure cyeshongure kintu n'umutuma and they should invest money
batemu sente o music yawo cyeshongoro nkiza ko bacubonire video rimbi ushange te kuhereza abantu appetite. So iwe nka event organizer no bota kumuha murimo. Of course. Kuba abantu bakumumanya. Of course ati nyowe tinkuza kwija kuhereza umurimo kandi ebyo kuza kweshongora takwija abantu batanu. So oine kuteka mebirungo ukareba ngo waza ha media wa twakora shows abantu benda kureba. For example nimbasimira no gumwana Scorpion no King ya VO nangwa mpirira mbere nansindikirana nanka audio ngo ayine kweshongoro kasya uno bakito ba violent. Aha so gumwana katani intora hichikairi cyeshongoro cyurunje umunonga waza kucomparinga nebyo shongoro byaha kikaba cyubonire munonga. Yes nabyo bibonire mukana cyo cyubonire konkabo poor promotion no kumanywa ticyashika hari munonga ngacyakubeni kishika by the way musaba ngo agaraka cyurizimi ngagaraka cykwate musange cyabaje. Yes turimo turiro kwendera promoter tunetize turero mu central no shanga ba at least bine competition erya almost star FM kujanti nimbasa kubanyenda paraso kunani mwenda nashanga that very day are booked kunganiza ku rugande taking saa na wareta abantu nkabe paraso ya nakureta azito tujano yo mu Western Uganda yitu ntushanga ngo range ningashi space rwagati ya beshongozi nimpango ati rwagati ya Roigi n'abakumukurataho abamukuratire n'abakurataho kujanti nanyenda Roigi nkashanga taro nintine replacement wachereba kugira ngo ni hati no muntu orisha akakorekero ijiri yanakora akabasa kunyetera abantu abo nanye ndatipo nkashanga book tinkuza kureta Scorpion nako batarankorere ki tipo yanakora ne sente zinani nkwa tipo tinkaza Scorpion nako batarakore choria. So echo nitubasa gukora tutakwerebeka ngo twacika revejo ecyo tukuza gukora no kureba ngo abeshongozi bitu bona baza ahari level ya higuru wareba tuyine abeshongozi nkamunana bona babasa kutere kintu bize umwanya konka washanga nomwe wamwita akabar busy ncumanyisa tine kirabeho. So tuyine kongera mano promotion kugira ngo tuwafuna beshongozi binji kandi ubona abamani n'ikindi ntakebirwe turukwendera turukwigerera kwendera tuyine koma aha kweshongora kwenga. We need also kushanga tuzana film zitu kugira ngo ati ejuru musinzi otaguma mwene talent ya music tunguke entertainment yone hame shange tuzana film kuba tuyinabiki bitu baruho babonire jankore ne producing abeshye babonire by the way tukakora ankore comedy limited ba mashwe ko no bareba no bazana by the way nabo mwije mbansimire nimba following amunonga kandi bagomezemo batanage nanga hansi then tubeni cyo twagomezamo comedy utati tikirungi kushanga umwishongoze na ija stage konka comedian na msingizina so turibike ngo twa promoting abana bitu tinguza kwebwa gumwana no hogwa akakoba noha Megaton is good, is talented. Elvis is good, Exit is good. Ababana babonire munonga but tinkumanya habwachi batakuza hari munonga ninjirani bavura mu promotion because they are talented. Ebere are talented. Since abantu nkimwe niwe no basa kugura binga y'abandi bantu bije mu investing. That is my target. Kuba ni understand keho ankore media nko kwitandikire. Na director wayo mudde muswaga kugira ngo tuje tuganire target irahari twirabisho maringwa shange tuzana film zitu because abana baruho bino bwire kandi bekora imirimo yabo no butakugira ngo shayi 12 tugume tubugana samuya tupromoting akantu tukakwatiyo ntuyija kuchikora tutarebera hamwe umukweshongora cyonka tuzagumizamo tuzane mpaka alright wewe barakutureba ari nkore media and Beazine ZDJ Cerebu wambara nata isa promoter kandi ninda musaba kutukunda munonga Martin Fashions no oryo kabe Urban Electronicals nabandi binda bakusupportinga program eji ntubasimira kimwe nani nshaba ohereza abarebi bitu nabana baryo kwa bene talent so wakubana kwenda hakubasa kushanga nani namba ze simu chache refine osibura bakutureba bahereze no bugambo bwamuhero mwena bagumene batukuratira kurugahito atandikira nahito ashika nimba sima nabatwirene bakuratira nkore media mwena mugumizemu konga mutakoma kuratira mukoma kufa talent abana kutunguka then wakubananda approach yanje
tichurungi right now kugabe namba Yesu yanjye konka washikirira nkore media ifu mwamwine link ukabaja unonda manager kedi ukashikirira dem swagazi when bija kumfuna naba connectinga nanye konka ta social media kwereza hinamba personal niza kuteganisibwamo so nkwe turagumesyo konka nimba shaba niza kugumizamo ko batamusente ntuzagumizamo kwi muhumure nimo mukore bizinte kwetaga obuhabuzi bwo kuhereza any talent outside there bareke kwegerera nugu kureba nanka yacu kuba ukarara utabyamere ukarara mbaroji ngono ndo serane zimutayi wawe bareke kwegerera nugu nanka yacu kora bahaburane aha yakora munka kubi amuterezemu mwenu barebeke ngo bakore ikikire mwenu bareke bayihangane yakwetasho ihangano zeyo ureke ngo muwanuriso mukoro nubwo turatungure talent yitu so bareke kwegerera nugu kandi bakore namani tubingwe n'ubworo we bari umunonga twatwine manager KD we bari kutaya irari nkore media kandi beyazine ZDJ Serebu wambara tatubya regendare musi ya One Drop Garden Zerugazi na Sakida ya Baruha Osman ni we anakwatishani de musagari wo production mashweko na Bright bona bariho I sign out for now mukama nakora